force za FARDC zikomeje kwinjira mu mayeri adasanzwe muri uyu mujyi wa Goma. N'amayeri akomeye y'abakomando batojwe ibijyanye na infiltration ba FARDC bari gucengera mu buryo budasanzwe Goma. Barakoresha iyi mayeri ya gisirikare harimo ayambere azwi nka infiltration nocturne et matinere, nk'uko bigaragara abasirikare binjira mu bice byegereye umujyi wa Goma mu masaha y'ijoro, ndetse abandi bari gukoresha reconnaissance avance, abandi barakoresha tactique coordonnée multi-axe, abandi barakoresha appui des armées lourdes, nk'uko bigaragara abandi barakoresha uburyo bwa ensacrement progressive. Ibiro bikaba byahinduye isura uburyo M23 igenzura ndetse icunga umujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi byemezwa ko babahungu baherutse gutozwa ibijyanye na special force ba M23 nabo bamaze kugera i Goma muri misi ikomeye bahawe yo kugira ngo babashe gutahura uwo ari wese wa FARDC winjiye Goma. Bikaba bihura neza n'amakuru akomeye y'abazarendo nabo bakomeje guhungabanya umutekano. Ubundi biteye gute? Reka turebe akantu ku kandi mbere ko turi buse kwakira roko informa tubwira biri kugenda biba. Gitondo kwa kabiri tariki 17 ukwezi kwa 3 2026 ingabo za FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo zatangiye igikorwa cya gisirikare gikomeye cyo gucengera mu mujyi wa Goma no mu bice bimwe na bimwe bigenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru guturuka mu nzego z'umutekano ndetse no mu baturage batuye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Goma aravuga kandi aremeza ko abasirikare kabarewe FARDC bari gukoresha amayeri ya infiltration tactique binjira mu bice by'umujyi wa Goma mu buryo budasanzwe, bagabanya cyane ubushobozi bw'umwanzi kugira ngo babashe gutahura uko bagomba kuzarwana operasiyo ikomeye igamije kwisubiza ibice bitandukanye kuri misi ikomeye yatanzwe na Kisekedi, aho yategetswe abasirikare barenga 60 bagomba koherezwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kongera kwisubiza ibice bitandukanye bigenzurwa ndetse kwisubiza ibice kuri bigenzurwa na M23 mu rwego rwo kugera ku ntego yo kongera gufata ibice by'umujyi. FARDC iri gukoresha tactique nyinshi za gisirikare zirimo infiltration nocturne et matinere. Abasirikare benshi ba FARDC bari kwinjira mu bice byegereye umujyi wa Goma mu masaha y'ijoro mu buryo butazwi banyuze mu nzira zitaramenyekana, nk'uko bigaragara mu rwego rwo kugira ngo babashe kujya muri uyu mujyi bamenye uko M23 ihagaze. Abandi bari kubikora mu buryo bwa reconnaissance avance. Mbere yo kugaba igitero FARDC yabanje kohereza abasirikare bashinzwe iperereza rya gisirikare bazwi nka Recon Unit kugira ngo bamenye neza aho M23 ifite ibirindiro, bikaba ndetse kandi bijyanye no kumenya aho babika ibikoresho bya gisirikare ndetse n'inzira zayo zo kugabanya ibitero. Abandi bari gukoresha tactique attaque coordonnée multi-axe. Amakuru amwe namwe agaragaza ko FARDC iri kugenda igaba ibitero iturutse mu byerekezo bitandukanye kugira ngo bashyire M23 mu gerayiro maze bazinjire bayijijishije abandi bari Goma. Hari ubundi buryo buvugwa bwa appui des armées lourdes mu duce tumwe na tumwe tw'inyuma y'umujyi harumvikana urusaku rw'imbunda nini aterari rageri mu masasu ya morutier, bikaba biri gukorwa bigamije gutesha umutwe no gusenya ibirindiro bya M23 mbere yo kugaba igitero cy'abayinfantry binjira mu mujyi. Hari kandi intego nyamukuru FARDC yo gukikiza buhoro uyu mujyi mu buryo bwa ensacrement progressive, bakaba bakinjira mu bice neza M23 igenzura kugira ngo bagabanye inzira z'itumanaho ndetse n'izo bashobora kubonamo inkunga ya gisirikare. Abaturage batuye mu bice bya Keshero, Ndosho na Mugunga baravuga ko mu gitondo bumvishe amasasu n'urusaku rw'intwaro ziremereye, ibintu byateye ubwoba n'impungenge. Bamwe mu baturage batangiye kuva mu ngo zabo bagana mu bice bifatwa nkaho bitekanye kurusha ibindi. Abasesenguzi mu bya gisirikare bo baravuga ko iki ari igikorwa gishobora kuba igice cy'igitero kinini cyo kugarura igenzura ry'umujyi wa Goma, umujyi ufatwa nk'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Biremezwa kandi biravugwa ko urugamba muri Goma rushobora kuza kuba isaha iyo ariyo yose
ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Ifoma ugiye kutubwira ibiri kubera Goma kugera Minembwe, tukareba uburyo FARDC ihagaze, uburyo M23 nayo ihagaze, byose rero bigaragaza ko buri ruhande rwamaze kwinjira muri maximale yo kwinjira mu mirwano. Tama, waramutse neza? Waramutse neza. Tama, rero tudatebye turagira ngo uduce ku mayange bijyanye n'ibivugwa ko hari abakomando kabare ba FARDC bo muri Recon Unit batangiye kwinjirwa bamwibanga rikomeye, bihagaze gute bihuza n'ibiri kugenda biba kugeza ubu? Yego niko bimeze, urabona ko iki gikorwa FARDC yagiteguye mu gihe kirekire kandi byari bimaze iminsi bivuga cyane ko uyu mujyi wa Goma isaha bawivugaga kuwigarurira, ukumva ni nk'inzozi se cyangwa ni ibintu bidashoboka, ariko iyo ubonye uburyo birimo gukorwamo muri iyi minsi, operasiyo bari gukoreramo hariya zidasanzwe, yaba iz'abantu batambaye impuzankano ndetse baba mu mujyi ahantu hatandukanye mu makaritsiye amwe n'amwe, ukabona ko no mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma hagenda hinjira amatsinda y'ingabo kandi ubona ko ziri kumwe ku bintu baziranyeho mu bice bitandukanye. Uhereye kuri iyi mirwano yarayibaye nubwo babyita ukundi, ariko urabona ko bigira aho bihurira n'izi force ziri muri Nyiragongo kandi ubona ko zitaravamo, kandi operasiyo ziberamo byanze bikunze ntabwo zifututse cyane, kuko iriya ntabwo ari ishyamba wakwiteza wapfa kwinjiramo ku buryo wamenya ko umutekano wawe wose uhagije. ariyo mpamvu ubona ko uyu mujyi usa naho harimo ikibazo gikomeye cyane bijyanye n'abasirikare ba special force ba FARDC bagiye binjiramo mu buryo butandukanye, kandi na n'ubu bataratahurwa, nubwo M23 iri gukoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo ibashe kugira icyo yahindura no kugarura umutekano muri uyu mujyi, ariko ubona ko bigoranye cyane kuko gukora research mu mujyi ungana gutya ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Kugeza ubu hari abatangiye kugenda bafatwa? Nta muntu barafata uretse abakekwa gutanga amakuru no kuba babaga ko ari intelligence zitanga amakuru kuri iyo coalition iza kugaba ibitero hariya, ndetse bavuga ko ari Wazalendo FDLR, ariko hamaze kumenyekana amakuru ko harimo special force ya FARDC yaje kuri mission kandi bimaze igihe, ariko ni abaturage bakekwa nko kuba bakorana nabo, ariko nyirizina ntawe muri abo ngabo uri mu bikorwa cy'akazi wigeze afatwa. Ariko urabona ko M23 ari igikorwa ishyizemo imbaraga nyinshi cyane zikomeye, ndetse hari n'ubutasi buhambaye, ariko bataragira ikintu nyacyo bageraho kizima, keretse yenda mu minsi yabiri imbere uko operasiyo igenda itinda. Reka duhite tumanuka tujye mu bumanuko bwa Kivu, ho kugeza ubu bihagaze gute? Mu bumanuko bwa Kivu ni igice kinini, ubona ko harimo Minembwe, hakabamo izi Plaine de Rusizi ndetse n'uyu mujyi wa Uvira ukomeza za Baraka, hose ni ahantu hatandukanye, ariko nyirizina mu Minembwe kuva ku gitondo cy'uyu munsi muri ubu rukerera n'ubundi imirwano yakomeje kumvikana mu bice bimwe na bimwe hafi ya Kwezero ndetse n'izice za Karingi, ariko ni imirwano y'imbunda zisanzwe ndetse n'imbunda z'umusaza, ariko itarimo drone nk'uko byari bisanzwe bimenyerewe, ariko drone z'ubutasi zo zaramutse n'ubundi ziza muri ibi byerekezo. Ubona ko mu masaha ari imbere bishobora guhinduka cyane bikomeye, bijyanye n'uburyo ubona ko izi operasiyo FARDC isa naho izitayeho cyane muri iyi minsi. Yego, ikiriho rero muri iyi eneo yose ubona ko isa naho izengurutswe na coalition imwe mu bice bya Plaine de Rusizi, hariyo amakuru menshi agenda atandukanye, cyane cyane bigaragara ko muri umujyi wa Uvira hari ingabo zirimo kuzanwamo zituruka muri Baraka, kandi zitaramenyekana izo arizo, kuko coalition hano yose iri kwambara impuzankano imwe, ni imyenda ya FARDC, kugira ngo umenye ngo uyu musirikare uciyeho n'imodoka cyangwa bagenda n'amaguru n'abahe ntabwo bikunze kumenyekana, kuko ubu bari gukoresha ibanga rikomeye cyane kuba batakwigaragaza igihugu bakomokamo bijyanye na operasiyo bafite, n'uburyo bamaze kumenya ko ibi bice byose birimo intasi za M23 n'ingabo ziza ari nyinshi zizanwa n'amato, ndetse izindi zikazanwa n'imodoka zikabageza Baraka baturuka Karemi, ukabona ko binjira muri iki gice cya Uvira, ariko nta muntu wabasha kumenya ngo izi ngabo
ni iz'ikihe gihugu uretse ko biba bigaragara ko ari FARDC gusa. Ikindi kiriho cyahindutse muri Uvira ni uyu mupaka wa Kavimvira uriho umutekano uhambaye cyane ku buryo uko ubona uyu muhanda ugwerekeza Bukavu usa n'uwafunzwe ku binyabiziga byose ndetse n'abanyamaguru. Ni nako uyu mupaka wa Kavimvira usa naho ufite ubugenzuzi buhambaye cyane ku binjira n'abasohoka, ubona ko Uburundi bwahinduye ingamba cyane bijyanye no gutekereza ko hashobora kuzamo intasi zujuje ibyangombwa byose bisabwa ku mupaka, bakaba babasha kujya i Burundi gukorayo ibikorwa bo babita ko ari iby'ubugizi bwa nabi. Ni ikintu rero ubona cyahindutse cyabaye nk'ikigabanya urujya n'uruza cyane kuri uyu mupaka wa Kavimvira ku binjira muri Uvira n'abajya i Burundi. Mutama, haba wenda hari bamwe batangiye kugenda batabwa mu minwe cyangwa mu mvuto? Aha kuri uyu mupaka habera amabanga akomeye cyane kuko ubona ko hari intasi za leta y'u Burundi zihakorera nyinshi cyane ku buryo hageze n'ugaragara ko agize ibyo akekwaho ntabwo ushobora gukurura amakuru neza ngo umenye ko iki gikorwa cyabayeho, kuko hari umutekano udasanzwe ku buryo umuturage utari ugiye kuhambukira yerekeza i Burundi cyangwa avayo kugira ngo ubure umuntu usanzwe uje gukurura amakuru muri kano gace bijyanye n'umutekano bari muri iyi minsi. Ni ibintu bikomeye cyane, hariyo uburyo ushobora no kuba wabizira bijyanye n'uko baba batekereza ko uri gukurura amakuru ya M23. Yego, reka dukomeze n'ubundi ku zindi aksi muri Sud Kivu n'ubundi. Mutama, biravugwa ko abakomando kabo ariyo bangora nabo bari muri operation, ariko mu by'ukuri ari abantu batari kumenya ati Sangora iri gukora iki, ubundi bari mu bihe bice, barakora akazi kabo mu buhe buryo. Udusobanurira nyine nk'umuntu ubikurikirana abakomando bangora amakuru yabo kugeza ubu kuri amasaha y'iki gitondo tuvugana ndetse n'igicamunsi cy'ejo nimugoroba kuvaho igitondo cy'ejo hashize haberaga imirwano hano muri kano gace ka Mwunga muri aya mashyamba itomboye. Bivugwa ko byanze bikunze special force y'abasirikare bangora yinjiye muri iri shyamba bijyanye n'ibikorwa byari byangijwe na M23 by'uko bibasiye abacancuro bari barimo restara ibintu by'ikoranabuhanga mo hanga mu buryo bwo kunaniza drone za M23. Ariko iki gitondo byagaragaye ko hari operasiyo gukorwa n'abasirikare b'indobanure b'iki gihugu cyangora bari muri aya mashyamba bagiyemo mu buryo ubona ko banze ko hari izindi koalisiyo bajyana kugira ngo hatabaho ikintu cyitwa ubugambanyi, kuko ni ikintu bashyize imbere kuko ngo bamaze kugenzura bagasanga aricyo kintu gituma izi operasiyo zitagira umumaro. Bayikoze ubwabo bonyine. Rero ubu aya masaha tuvugana imirwano isa naho iri kuberamo kuko ibiturika birumvikana muri izo nce, ariko ubona ko nta makuru ku ruhande rwa M23 ushobora gutangarizwa nayo, kuko bo akenshi ubona ko badashaka no kukubwira ko ibi bice byo muri aya mashyamba babyinjiyemo ari bo babigenzura. Ubundi abo bagambana mu z'ukuri inyungu baba bafite n'izihe Mutama? Hari abazumva ariko ntibasobanukirwe mpamvu hari bamwe baba bahari ku rugamba ugasanga bamwe baragambanira bagenzi babo kandi bafatanyije guhangana n'uwo bahanganye nawe. Ubu bugambanyi bwaha burimo icyo nakwita ko ari nka kategori ebyiri. Hari ingabo za FARDC ziba zisa naho zifite abiyomoye bari muri M23 kandi ugasanga harimo abasirikare baba bareba bakumva ko amaherezo bizarangira habayeho kuba bahindura bakajya muri M23 bitewe n'abavandimwe babo bariyo cyangwa se abo bafitanye amasano. Hari n'ababikorera ibihembo, amafaranga baba bemerewe n'uruhande rwo arirwo rwose, kuko ni ikintu kigaragara cyane bitewe n'uko iyi koalisiyo iba irimo abantu batandukanye cyane. Ushingiye kuri Wazalendo ntabwo ari umuntu wakwemera amafaranga rwose ngo ashidikanye kuba yatanga amakuru ku ruhande arimo, kandi ubona ko ari igihembo kiba gifatika kurenza ibyo abasha kuronka muri ruhande aherereye. Habari abatangiye gufatwa bijanditse muri ibyo bikorwa? Barafashwe benshi cyane bagenda bafatwa bivuye kuri telefone, akaba yagira amakuru atangaza azi ko yiherereye mugenzi we akamwumva. Nta muntu utarinubira ibi bintu, hari abantu babyanga urunuka cyane rwose ntabe yagira ibanga ryo kumwishyira, kandi muri FARDC rwose kukumenya hayo makuru ntabwo wahumeka kuba bazima ntibibaho. Niyo mpamvu rero bikorana ubwenge buhambaye cyane
ku buryo kugira ngo uzatahure umuntu muri FARDC bigoranye cyane, ariko warabibonye ko no muri M23 hano muri Goma abenshi bagiye bafatwa cyane ku ruhande rwabo kandi batakekaga. Reka dukomeze n'ubundi tujye mu bindi bice. Karehe mu minsi ishize naho hajya havugwa urusaku rw'ibiturika. Update ziri Karehe tunabihuza n'ibibera mu misozi ya za Kavumu ho hafi na aeroport. Ho update zari nize kugeza ubu. Ku gitondo cy'uyu munsi muri ako gace ka Kavumu hafi ya pariki ya Kausigeza n'ubundi ku gicamunsi cy'ejo mu masaa 8 saa 9 hari imirwano n'ubundi ya Wazalendo bari bagabye igitero kuri M23. Ubona ko aka gace kuva ibihe bitambutse ubwo haraga imirwano ikomeye n'ubundi Wazalendo igasa naho yatakariza cyane n'ubu itavuye muri iyi pariki. Ubona ko iyi pariki itagiburamo iyi force za Wazalendo ndetse na FDLR bitewe n'uko ubona ko iri shyamba rigenda rikora mu nce za Warikare ndetse rigakora kuri Karehe, byoroha cyane kugira ngo aba baturuke muri izi nce z'inyuma berekeza muri iri shyamba mu buryo bwo gusohokera muri aka gace kerekeza hano Ikavumu gatuwe n'abaturage cyane cyane. Ubona ko akenshi niyo baje mu mirwano yose ibaho bagerageza kugira uburyo basubirayo bagize ibyo basubirana, ariko urabona ko coalition yari ije kuri iki gicamunsi cy'ejo ndetse n'ubu bigisa naho batishakisha muri iri shyamba rya pariki ya Kausigeza. Ni coalition yari isa n'ifite imbaraga cyane kuko yabashije gusa naho ihangana n'ibirindiro bya M23 basa naho bafashwa no kuba barateguye aho kurwanira ku buryo buhambaye, kandi basohoka ishyamba bamenye amakuru neza ko baje mu cyerekezo barimo, bisa naho batahubwa bakiri kure baviramo kuhagirira ingorane cyane zo kuba batarabashije kugira icyo bahindura no kugera ku byo bashakaga gukora muri kano gace k'ikibuga cy'indege. Ndagira ngo tuganire mu buryo bwihariye ku birebana n'abarundi ndetse n'imyitozo itangwa, turebere hamwe ibijyanye n'inyuma ya gasopo navuga yatanzwe i Bujumbura. Kugeza ubu Burundi mu buryo burambuye uratubwira ko ishusho y'igisirikare cy'u Burundi muri iyi mirwano ni ishusho bwoko kimutama? Ishusho yabwo ni ishusho igaragaza yuko izi ngabo z'u Burundi navuga ko ntacyo zitakoze cyane bikomeye muri izi operasiyo zose zabereye mu bice bitandukanye, zibigiramo n'ubwitange cyane. Unabara ko mu igereranya rikorwa ry'abantu batakaje ku rugamba ingabo nyinshi bazamo, kuko ntabwo bigeze bizigama barwanya urugamba rwose bijanditse ku rwego rwo hejuru nk'abarwanira igihugu cyabo birenze FARDC. Ni ibintu byagiye bigaragara cyane kuko FARDC magingo aya ngaya ibihugu by'amahanga byabaye nk'aho biza kwitabara bishinja iteka ryose kwerekana umugongo cyane mu bintu bijyanye n'imirwano, bakunda gusubira inyuma ku buryo buhambaye. Ariyo mpamvu babita abagambanya, ariko iyi ni style yabo kuva kera kugira ngo ukorane nabo kwasiyo kuvuga ngo mwishyize hamwe mukore operasiyo hamwe, ni ikintu kigoranye cyane. Ubona ko abarundi babaye nk'aho babirambiwe, ariyo mpamvu ubu wabibonye ko batangiye kugenda bagira ibirindiro byabo byihariye mu buryo ubona ko igisigaye arimo gukora operasiyo iya bonyine, kandi bishobora kugira icyo bitanga kurenza ubu buryo bakoreshaga bwo kugendera hamwe ari rusange. Tugenda tugana ku musozo Mutama, ndagira ngo tugaruke mu buraruko mu bice bya Katoyi, Mpeti ndetse na za Kasheberi. Hari amakuru avuga ko buri ruhande ruri kwitegura ndetse byabigiye no kwinjira muri leta, navuga ko atari nziza. Kugeza ubu tuvugana, wa update ufite kuri operasiyo zo muri Warikare ihagaze ite kugeza ubu? Operasiyo ziri muri kiriya gice ubona ko akenshi hari coalition zariyo inyinshi niza FDLR na Wazalendo. Urabizi neza ko kari agace ka Masisi arizo force ziberayo cyane, ari nk'ibirindiro bya FDLR na Wazalendo cyane. FARDC buriya ntabwo ikunda gukoresha ingabo nyinshi cyane muri biriya bice, keretse iyo zije muri support cyane nko mu bihe bitambutse, ubwo wabonaga ko hari agatoyi ariko coalition yari yateguwe harimo ingabo zose. Ariko ubona ko bisa naho byahindutse kuko ubu ngubu muri ziriya nce za gatoyi ubona ko coalition hari ari FDLR, kuko mu mirwano yose iri kuberayo ziriya ngabo z'amahanga ziriyo ni nke cyane ku buryo ubona ko hari ikintu cyahindutseho gutamenya impamvu FARDC yabaye nk'ibikora,
kuko wabonaga ko hari imbaraga cyane kandi hari koalisiyo nini ifatika ku buryo bwo guhangana nayo byari bigoranye ku ruhande rw'ayo 23, ariko ubu ngubu warabibonye yuko nta gace bakigenzura mu mwanya bahita basa n'aho bagakuwemo, bijyanye n'uburyo ubona ko hari agace bagiye bavamo bagasa n'aho bategeye mu bindi bice by'inyuma, cyangwa ukabona ko batakaje biriya bice bakagira izindi nce byerekezamo bitewe n'izo bakeneye cyane, gusa n'aho bagiye kurindirayo, kuko ubona ko hariya ugereranyije na operasiyo ziri kuberayo urabona ko zitakigora ayo 23 bijyanye no mu minsi itambuka. Mutamba tugenda tugana ku musozo turagushimira. Mu yandi makuru hari turibuze kugarukaho dukurikiranira ibijyanye n'itabwa muri yombi ry'abayobozi babiri b'imitwe ya Wazalendo, ubwo mu makuru atawuze kuza kuduidoni dutubwira ibiri kuba. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano politiki kubanye n'amakungu. Turabashimiye ho dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucika ukundi. Hasta la vista.